لعنة الله على جميع أعداء الواصلين من يومنا عداوته إلى يوم الدين. وأما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر والليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي هجر. صلوات بلند آزادانہ مظلوم کربلا بس چند منٹن کے لائے متوجہ تھی تو ان یوسف کربلا کے روئی وٹھوں جو وڈا نازن سا سائن پالیو پان کے آمادہ کیو غم حسین جلا شہداء کربلا جلا ہانے سب زنجیر جو پرسو ڈئی وٹھايو. صحیح حسین بادشاہ تہاں جا یہ خون جا قطرہ تہاں جے اکھن ماں وہائن کے گھوڑا تہاں جی حمایت اور نصرت میں قبول کرو. اللہ فجر عاشور منصوبہ صدائیں یوسف کربلا دی اذان سے جناب علی اکبر دی اذان سے جناب علی اکبر شبیہ مصطفیٰ پانچے اسم میں پانچے جسم میں پانچے نطق اے کلام میں اے یوسف زہرا سلام اللہ علیہ بِعِنْ ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ جی مجسم تصویر جے کرے مجھے پیغام تہاں تے پہنچی سکے تو اسم علی اے لقب اکبر جسم میں یا محمد اسم علی جسم میں ہو بہو محمد صفات میں اکبر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ جی جیتی جانگی دی تصویر. ستن سالن جو ہوئے سلطان کربلا تاں سبنی پڑھے ہوا آل دانش جے کے شگف رکھدا کتابن سا مطالعے سا انہوں یقیناً پڑھے ہوا ذاکرن ہم بدھ ہوا حسین مولا جو عشق ہوئے پنجے نانے محمد رسول اللہ نہ صرف حسین مولا جو اور اتنی محبت ہوں دی رسول اللہ جی مظلوم کربلا روایتاً لکھیو تو حسین انہوں 7 سالن میں جیسی کئی رسول اللہ جی ظاہری حیات مبارکہ ہوئی زمین تے اترو نہلیو جترو جسم محمد پہ ہلو کدے کلن تے کدے سینے تے کدے زانن تے رسول اللہ ہجرے میں اچھی پنجے حجرے میں سمدہ ہویا یا نجڑے حسین کے بئی باہن کا وٹھی قدمن کا وٹھی پنجے سینے تے حسین کے گھمائی دا ہویا ایترو نازن سپالیل حسین ایتری محبت حسین سا ایترو عشق دو نانے سا مظلوم کربلا 7 سالن جو ہوئے مجھے مولا حسین جو امت نانے کے خاص جدا کرے رسول اللہ کی شہادت تھی وئی جیئے جیئے بطول سائن بابے کے روئیں دی ہی حسین مولا روئیں نانے دے فراق میں نانے دی محبت نانے دے عشق میں حتیٰ کہ حسین 32 سال تاریخ جا لفظ ہیں جملہ ہم تو 32 سال نانے جی فراق میں
حسین روئندو رہو 32 سالن کا پوء ایک ڏينهن رسول اللہ خواب میں آیا حسین تجھے روڑ میں وہ ختم تھی حسین آنے ماں تجھی جھولی میں اکبر جی صورت بن جی اچن بارو حسین کچھ صبر ہے وہ وقت اچھی ویو جنہیں سائن لیلہ جی جھولی میں جناب علی اکبر تشریف کھڑی آئے روایت لکھن دیو حسین مولا اینے منتظر ہو جی سالن کا وٹھی کو پیاسو پانی دلائے منتظر ہوندو اینے حسین مولا منتظر مسجد نبوی میں سلطان کربلا تشریف فرما ہو اصحابن جو ہجوم ہو لیکن راوین لکھیو تو بار بار ان دروازے دے پہ حسین دسے جے کو ان جے گھر جے طرف کھلا دو بار بار ان طرف اے اچانک اسا ڈٹھو سے تے کہ کنیز ان دروازے ماں نکتی خوش کھلندی تیز قدم کھڑندی مولا جے سامو اچی مولا کے مبارک دے نہیں تے سفی مبارک ہو جئی جن جو انتظار ہو وہ اچی راوی لکھیو تو اسا ڈٹھو سے حسین مولا ایترو مسکرایو جو حسین مولا جا سب دند مبارک پیرو دفعہ دنیا دنیا ایترو حسین خوش جو نانے دی بشارت ہی ماں شبیہ بڑی تجھے فرزند دی تجھے جھولی میں اچھا ہوا حسین محمد کے موٹوں دے پیش جو رسول اللہ دی حدیثہ تا سبنی دی پر زبانہ تال حسین منی وانا من الحسین حسین ماما ہے اے ماں حسین مجھا ہے اج من الحسین دی تفسیر پڑھنی علی اکبر جناب لیلہ دی جھولی میں آئے حسین مولا دے آغوش کیا روایت لکھیو حسین مولا تیز قدم کھایا ایترے تائیں جو حسین مولا جی ابا بھی جے کہا ہے وہ پیرن میں وچڑ دی علی بلکہ حسین مولا جوڑیو گھر دی طرف ننڑے شہزادے کے ہتھن دیکھیں نانے جی شبیہ دسی حسین بے انتہا خوشی مسرت حاصل کئی بار بار لب چمیں پیشانی چمیں ہتھ چمیں سینوں چمیں قدم چمیں علی اکبر ایترو پیارو جو مصطفیٰ دی شبیہ بن جی آئے احترام بھی واجب بحیثیت پٹ محبت بھی حسین مولا دی دل میں آئے لکھیو روایت ایترو جو چودھیے جے چندر جے مثل ہوئے شبیہ مصطفیٰ یوسف زہرا یوسف کربلا جناب علی اکبر سائن لیلہ روایت کئی ایتری محبت ہوئی علی اکبر صاحب حسین جی جو رات جو نو مرتبہ اٹھی کرے گاوارے جو طواف علی اکبر جا لب چمو علی اکبر جا رخسار چمو سائن لیلہ چودہ کردی ماں ہتھ بدی جو مجھا سردار تا ایڈی تکلیف تا کہو راتن جو آرام نہ تھا کہو ایتری تہا تکلیف زحمت تھا کہو تمام جو بچو سائن چلو ماں تچھو حسین جی اکھن ماں بوڑھا کیوں تو لیلہ ہے تیرے سا پیار کرتی روتیوں ایک گھنوں تماسا گد نہ ہو انہوں جو عرصو ڈاڑو چھوڑو ماں چھا کیا ہے انہوں جی محبت ماں کے سمن نتیجے انہوں جی محبت ماں کے ننڈر کرن نتیجے ایترو عشق علی اکبر احساس کرو حسین جے جنون جو نالو علی اکبر جے کے ڈسی حسین جا ساہ کھجندا ان جو نالو علی اکبر وقت گزرندو رہو جی علی اکبر پروان چڑھندو رہو ان کے آگے میں سائن جی مولا علی اکبر دنیا میں آئے حسین مولا پنجی سخاوت جا در کھولے چھڑیا جے کو کچھ گھریو حسین ان کے ڈیٹو کئی ڈینہں خیرات کو صدقہ تھیندا رہیا اے اها سائن بھی آئی جیکا شریکت الحسین ہوئی انہی مولا حسین کے چیو بھا حسین
علی اکبر بنجی آیا نانے جی شبی نانو تنجو بھی محمد مجھو بھی محمد ماں تنجی شریکت الحسین بھیڑ آنے جیترو علی اکبر تنجو اوترو علی اکبر نے حصو مجھو مولا حسین جو بسم اللہ بھیڑ گرجی پالی دا اللہ ہے جو جوانی تو کے دیکھا رہے ہے جو غم درد تو کے ماں کے نہ دیکھا رہے پروان چڑھدو رہے علی اکبر سائن زینب سلام اللہ علیہ حجابن میں پالے برکن میں پالے کتے کے مد نظر جی نظر نہ لگی تو علی اکبر مانو ایندا ہویا حسین مولا کے پوچھدا ہویا کہ فرزند رسول اساں بعد جا مسلمان ہیں اساں تو نانے کے نہ ڈٹھو اساں کے خبر پیا تو جو فرزند ہو بہو شکل مصطفیٰ ہے اشبہ الناس برسول اللہ ہے خلقن و خلقن و منطقن الفاظ یہ ہے ایسا بدھوات شبیہ مصطفیٰ ہے پانچی تخلیق میں پانچی خلقت پانچی اخلاق میں گالائن میں منطقن پانچی کلام کرن میں مصطفیٰ جی شبیہ مولا حسین مانو موکلے جناب علی اکبر کے گھرائیں دو ہے جی علی اکبر مسجد جو دروازو ٹپندو ہو سلطان کربلا دسی چندو مجھے نانو ایئے ہلندو ہوئیو جی علی اکبر تو حجاب ہٹائے چندو مجھے نانے جو چہرو ایئے جی علی اکبر مجھے نانے جا رخسار ایئے ہویا جی علی اکبر مجھے نانے جا لب ایئے ہویا جی علی اکبر جا مجھے نانے جا ہے ظلف ایئے ہویا جی علی اکبر جا اے جنہیں کلام کردو چندو مجھے نانو ایئے کلام کردو جی علی اکبر جا سبحان اللہ الحمدللہ تسبیح پڑھی دعاؤں اٹھی مانو بیدا وہ وقت آئے جنہیں علی اکبر 14 سالن جو تھے ایک دفعے سائن عالیہ بی بی علی اکبر جو ہتھ وٹھی اتے آئی جب عباس شاہ تشریف مولا اٹھی بیٹھا تعظیم کہوں سائن تا زحمت کیا ہاں عباس بھاؤ اج ماں ہکڑی امانت تجھے سپرد کرنے سائن حکم کرو سائن علی اکبر جو ہتھ وٹھی عباس دے ہتھ میں عباس مجھے باب علی جو سکھائے ماہر حرب جنگ جو ماہر شاہ سوار عربہ تو مجھے بھا حسن جی تربیت پر پیا تو حسین جی بھی تربیت پر پیا تو عرب جو شاہ سوار ترینہ تجھے مقابلے میں عرب میں کوئی کو نہیں کو جی مجھے سائنس مجھے اکبر کے وہ حرفن حرب سکار جگو توڑ جگو باب علی جو آ جگو بھا حسن جو آ جگو مجھے بھا حسین جی مجھے سائنس علی اکبر مولا عباس دے حوالے تھے چند سال گزریا ایک دن مولا عباس سائن وٹایو سائن تہاں جو اکبر عرب جو مشہور جنگ اچو جے کرے چاہے ہو تو علی اکبر جو جنگ سائن ڈاڈھو خوش تھی تو مجھو اکبر جوان تھیو مجھو اکبر فن حرب جو ماہر تھیو انہاں مقام تے جاتے بنی ہاشم جنگ جو مشکو کدا کناتو لگیو مسند لگا کرسی لگی پاک سائنو سب تشریف فرما تھیو مولا علی اکبر مولا عباس آمو سامو تھیا مولا عباس جو علی اکبر بارکا علی اکبر شدید بارکا بڑی مشکل سے عباس مولا بچایا پو مولا حکل کئی اکبر ہانے خیال کیا اے مولا عباس بڑی شدید ترین حملہ کیا اور نہایت کی خوبصورتی ہے مہارت سے جناب علی اکبر سب حملہ ہو گیا جی سائن کا جو خوش علی جی دیت کا جو خوش آئے وہ ٹائم آئے جنہیں عباس مولا ایک نیزے میں ہتھوے دو
نیزو کھڑی سامو بیٹھل علی اکبر کے چے اکبر خیال کلا سائن زینب پٹھو عباس مولا نیزو چھدیو یا سائن مسند چھدی نیزو علی اکبر کا ٹپی پیو سائن زینب کرسی کو ویل بکری روایت لکھیو تو سائن گشگائی وئی بی بی نے ہاتھ ملیا پیر ملیا سائن ہوش میں آئی اکھی کو پانی جا نیر ویا عباس مولا ہاتھ ملا پیرن تے ہاتھ رکھے مجھے سائن اکبر گندے جو لگو تو بہرو سائن روئی چے عباس دیکھنے اکبر کے لگی پوے ماں جیری بری وجہ ماں جو سائن تو وقت کیے دکھو جرے مراد نے مرکز مرہور دی پرچھی لگی علی اکبر دی سینے کو مار تھی وئی حسین بھئی ہتھ دی پرچھی کو کڈن دی کوشش کری علی اکبر دی پرچھی نہ نکتی مجھے سائن تو کینی عظیمہ اوڑی ملکی تو ناد علی پڑی اکبر دی سینے کو پرچھی کڈی اکبر جی دگر جا ٹکرا پہنچے ملیو سامدہ آزاد آ رہا وقت گزرے ہو یا امت امن یا دین ختم کیا مظلوم کربلا کے وطن چھڑوں پہ دیو چاند مہینن جو مکمل سفر ہوئے حسین مولا جو وطن چھڑے مدینہ چھڑے سفر کدو رہے حسین یا ایک مقام تے ہلندے گھوڑی کی پشت تے حسین مولا دی اکھ لگی علی اکبر جو گھوڑو صدائی مولا حسین سا گد گد ہلو وہ گھڑی ایڑی نہ ہو دی جو علی اکبر مولا حسین کا پرے تھے یا علی اکبر کے چہرے کی زیارت مولا حسین نہ کرے مئی بھین بھائر محمد حسین زینب دسندی رہی گھوڑے کی پشت تے حسین علی اکبر کے دسندو حسین مولا جی اکھ لگی بیدار چھو جو مولا مجھے مولا جی لبن تے قرآن جی تلاوت تھی مولا فرماو انا للہ و انا الیہ راجعون مولا یہ کلمہ پڑھو یا علی اکبر چونک جی کرے پنے مولا جی چہرے دے ڈٹھو بابا ہے کیڑو ٹائم ہوئی ان کلمے جے پڑھن جو مولا حسین چیو علی اکبر ہانے ہانے ننڈ میں اس تما ڈٹھو کہ حافظ جو آواز آئو بھی کافلو تیز قدم کھڑ دو پنے موت دے طرف ہوا اکبر اسان دی منزل شہادت علی اکبر مسکرائے چیو بابا چاسا حق دے نہیں والا چیو اللہ جو قسم جی اسان جی حق تے کائنات میں کدے بھی کوئی حق تے رہو ہی کوئی مسکرائے شبیہ مصطفیٰ جواب دنو بابا کو چھا فرق تو پوے جے کدے موت اسان تے اچھی پوے یا اسان موت تے ونی پو کو فرق ہی پوے یہ ہے علی اکبر جی شجاعت شوق شہادت وہ وقت آئو جنہیں کربلا میں خیمہ کھوڑ جی گیا بی محرم تے خیمہ پٹ جی گیا 4 محرم کو پٹی پانی تے سکتی تھیو 7 محرم تے پانی من تھیو علی اکبر ہر وقت عباس مولا سا گد محوے جنگ رہا پانی کھڑ میں یا اگر میں جتنی بھی حملن کرنے جی کوشش کیوں 7 محرم کو وٹھی حملہ تھیلا رہا 9 محرم تے جنگ جا نکارا وجی گیا حملہ تھیا ہر جائے تے علی اکبر پیش یا ہی رات تھی جکا قیامت جی رات گزری وئی علی جی اولاد علی جی دھیرن کے کاش کہ رات نہ تھے یار نہ اجڑے یار بطول سائن جو
हिन रात ते ख़याम हुसैनी में कंहिं बि निंड न कई। टिनि ॾींहंनि जी बुख हुई, प्यास हुई, जो शौक़ शहादत हुयो, हुसैन मौला तां क़ुर्बान थियण जो जज़्बो हुयो। हर कंहिं पंहिंजा हथियार पे तैयार कया, अल्लाह जी इबादत पे कई, क़ुरान जी तलावत पे कई, हिक ॿिए सां अहद पैमान पे कयो। सुभाणे मां हीअं विढ़ंदुसि, मां हीअं विढ़ंदुसि, मां हुसैन ते अॻ में क़ुर्बान थींदुसि, मां हुसैन ते अॻ में क़ुर्बान थींदुसि। रात गुज़री अज़ादारा या हे टाइम थियो फजर आशूर जो, जंहिं फजर जो अल्लाह सूरे फजर में कसम वल फजर कसम आहे उन फजर वल लयालिन अशर, उन 10 रातिन में कसम व शफ़ा वल वतर, बिन जो कसम जॾहिं ॿ रहिजी विया, वल वतर ऐं हिक जो कसम जॾहिं दश्त करबला में अकेलो रहिजी वियो हुसैन। वल्लैल इज़ा यसर, जॾहिं कैदी बणिजी हली कूफे ऐं शाम जे तरफ़। तफ़सीर ई आहे मुंहिंजा दोस्त, हिन सूरह फजर जो ॿियो नालो सूरह हुसैन आहे। जॾहिं नालो सूरह हुसैन आहे त हिनजी सॼी तफ़सीर करबला जे प्रोग्राम वल फजर कसम आहे फजर जो, जॾहिं अली अकबर अज़ान ॾिनो, वलयालिन अशर 10 रातिन जो कसम, व शफ़ा वल वतर, जॾहिं अब्बास ऐं हुसैन अकेला रहिजी विया दश्त करबला में, वल वतर जॾहिं अब्बास भी शहीद थी वियो, चेल ते हथ ॾेई हुसैन चयो अलान कसरत ज़हरी, अब्बास तो मुंहिंजी कमर टुटी, व किल्लत हीलती, मुंहिंजा तोखां पोइ दिफ़ा जा, बचाव जा, पनाह जा सभु हीला वसीला बंदि थी विया। तनहा रहिजी वियो बतूल जो बचड़ो अली जो लाल करबला में, ऐं उन खां पोइ क़ुरान नक्शा खींचिया वल्लैल इज़ा यसर, ऐं पोइ जॾहिं उहा मौज़मा असीर थी हली कूफे ऐं शाम जे बाज़ारनि में, राहनि में, दरबारनि में पत्थर खाईंदी रही, बाहि किरंदी रही, गरम पाणी उछलींदा रहिया। आज़ादारो करबला ॾाढी ॾुखी आहे हुसैन जे लाइ, पर साईं शरीकत हुसैन बीवी जी करबला ॾाढी ॾुखी, करबला खां वधीक शदीद आहे करबला। हुसैन मौला ते मां रवायतूं पढ़ियूं पंहिंजे अखियुनि सां ऐं तड़पी वियुसि त हुसैन मौला खे रुगो आम तीर न हया विया, 3 डोकनि वारा तीर जेके अरब जानवरनि जे शिकारनि लाइ हणंदा, या घोड़नि खे जंग में केरण जे लाइ घोड़नि खे हणंदा, उहे तीर, ऐं उहे तीर ईअं न हुया, मसमूम हुया, ज़हरनि में उॾल हुया। उहो ई तीर हुसैन मौला खे, उहो ई तीर अली अकबर खे, उहो ई तीर अब्बास खे, उहो ई तीर 6 महीननि जे लाल याकूत ज़हरा अली अस्कर जे गले में लॻो, ज़हर में उॾल तीर, रुगो ज़हर सां उॾल तीर न हुया। अल्लाह जो कसम खणी तो चवां, मां पढ़ियो त बाहि जा परंदड़ तीर, बाहिनि जा परंदड़ मुचा ठाहे हुसैन जे मथां उछलींदा रहिया। ऐं इहा ई बाहि कूफा ऐं शाम जे राहुनि में शरीकत हुसैन इहे ज़ुल्म सहनी विया। निहायत गहरी आहे करबला, दर्द जो उहो अफ़सानो आहे जंहिंजो को अंदाज़ ई कोन्हे। दुनिया इनखे ख़ुदा ॼाणे काॾे थी खणी वञे। गमे हुसैन खे मल्हाइण जा ॾींहं आहिनि, हुसैन जे लाइ रोअण जा ॾींहं आहिनि। अफ़सोस आहे जो अॼु हिकिड़े कूड़े रहबर खे पढ़ाइण जे लाइ, हुनजी कूड़ी फतेह खे उजागर करण जे लाइ कराची में उन्ही रहबर जी मजलिस थी कई वञे, शबे आशिर। इहा शिया क़ौम जी मनहज आहे, इहा शिया क़ौम जी रीत आहे। असां महवे फर्श अज़ा, इस शाहपोश, अखियुनि मां वहंदड़ ॻोढ़ा, सिर मां पुश्त मां वहंदड़ खून, मज़लूम करबला जी नज़र था कयूं कि बातिल वली इमाम जे लाइ
اساں جی زندگی بھی حسین اساں جو موت بھی حسین اساں جو جیڑ بھی کربلا ہے اساں جو مرن بھی کربلا ہے اساں کے نسل جو جیڑ مرن کربلا ہے حسین ولایت علیہ ان کو ودی کا سکے کھیلتا سنانو اساں قائم آل محمد جی امامت منیا کہ باطل جی امامت کے سمجھن دے لائے نہ کل تیار سے نہ اج تیار ہے نہ قیامت تائیں تیار تھی ازاداروں گزری ہی رات اچھی ہوئے فجر عاشور حسین مولا جو مؤذن ہو مسروق بن حجاج ہمیشہ وہ اذان بھی دوہو ہن دین ہن وقت مجھے مولا حسین چو علی اکبر اج دل چاہے تھی تو نانے جی آواز میں آخری دنیا جی اذان ہو علی اکبر اچ گلدستے اذان تے اج نانے جی لہجے میں سکے اذان ہو دہویں درات محرم شالا دھم دے مولن دھمے دکھ درد بھرا دے دیکھن کیتے شالا کوئی غمشیر نجوں سنویری دی بچڑی دے خیمے کوئی مستور نہ سمے پنج تن دی پیاری پنج پنجواری بیٹھی گل مظلوم دا چمے علی اکبر رکھتے ودیو یا بابے جسا مسلچے چے بابا اجو کی بنجی آزان آجو بھیڑا تہتے بدھنیو بابا جو چند مہینوں کا وہ مدینہ دے بابا جسا مجھو مائے دوہیو تماتو کے وچھڑے ہی جنہیں شادی کا دوست بابا قسمت شادی ترانے کا باز آئے بابا مجھے دل چاہتی مجھے آخری اذان مجھے بھیڑ سورا مجھے مدینہ تبا خط ملیا جدا تھی گئی رسم تمام پاس ہرا صرف کلینوتے کتاب گئے ہمارا میں اسمل کے رات بسد کیتا تکبیر دے من احکامے کل جنی اکبر دیکھنے سن خلصوں متزان بشار آزاداروں کہ بندتا بدھون کینجی حسرت ہوئی حسین لیلہ کینجی حسرت ہوئی حسین مولا دی علی اکبر جوان تھی تو انہیں جا بچڑا تھی نا کینجی حسرت ہوئی حسین زینب عالیہ علی اکبر جا بچڑا کھڑدا سے جھولن میں پانی دا سے کچھ سے بیڑن میں گھومدو لیکن تقدیر جا فیصلہ کربلا مولا حسین چو علی اکبر مجھے بلا مولا بھیڑ نظر نصیحت نانے میں روزے پہ نظر نصیحت بابا گھر میں نظر نصیحت مولا حسین چو اکبر ہونا مقام دے دل جاتے آخری دفعہ موت آئے ہوتی یا علی اکبر کسی کرے دا کئی بابا انہا مقام دے ستی پہی آ جاتے ماں قدمہ نشان چھڑے
علی اکبر کے یاد من تو جا ساجا گھوڑا کربلا مظلوم کربلا دی بارگاہ زخم حسین مولا جے جگر میں ایک آزادار مولا حسین کے ڈٹھو زخمن میں چور چور تھوڑی دیر کا پو ڈٹھائی تو مولا حسین جو بدن جکو وہ زخمن کا صاف تھی ہاتھ بدی چے مولا ہانے تا زخمی ہو ہانے تا جو بدن زخمن کا آجو مولا چو ہاں دے کے مومن روئیدہ ہیں مجھے اماں انہوں نے گوڑن کے پد کرے کھڑی مومنن کے گوڑن دی جگہ ہے شفا مجھے زخمن دی شفا انا قتیلت العبرہ ما گوڑن جو مظلوم مقتول ہے اے توجہ سجا گوڑا رائے گان نوے دائن اے محفوظ دیدہ رحمان مظلوم کربلا جا اے میدان محشر میں تہاں کے یاد آیا بندہ ہے تہاں جا گوڑان دیکھے غم حسین میں تہاں روئی آیا ہو ہے ہی تہاں دی نجات جو باعث ہے رسول اللہ کی حدیثہ من بکا وابکا وتواکا للحسین واجبت لہ الجنت جے کو حسین دے لائے روئے رون یا گوارے یا رون دی فقط شکل چاہے انہی تے اللہ جنت واجب کر چھے آزادہ رون میں کدے بھی سستی کنجوسی نہ کنا کیوں چھا قسمت وری متھے سال اسابہ کیر جیرو ہو جائے کیر غم حسین میں پرسو نہیں سکندو کیر مظلومن دے لائے گوڑا گا نہیں سکندو کیر مقتولن کے لائے یا حسین میں صداؤں نہیں سکندو جناب علی اکبر مقام اذان تے آئے ہو یا پت پئی ہتھ بلند کرے جناب علی اکبر جو اللہ اکبر اللہ اکبر پری بھی جناب علی اکبر جو اللہ اکبر اللہ اللہ أشهد أن لا أشهد أن أشهد أن أشهد أن لا محمد رسول الله آزاداروں قائم رہ دیو قیامت تک محمد رسول اللہ رکن میں تقسیم دیو حسین أشهد أن لا
أشهد أن لا حي على الفلاح حي على الفلاح حي على اب صبح شریعت میں کبھی شام نہ ہوگی، اب صبح شریعت میں کبھی شام نہ ہوگی، جاگا ہے زمانہ علی اکبر کی اذان سے، چندی صحیح علی ولی اللہ بارہ جاگی بیا قیامت تائیں روز حشر تائیں کدے بھی شریعت نے ہانے حرف نہیں، تو جو شریعت کی پالنا علی اکبر جے خون اسا، خون جگر علی اکبر سا، عباس جے بازن سا، چند مہینن جے علی عسکر جے پاک و پاکیزہ خون اسا، امیر قاسم جے ٹکرم سا، اے چادر زینب عالیات حسین دین جے بقا جی تحریر لکھی چڑیا، قیامت تائیں کوئی بھی یزید اٹھی کرے دین تے حرف نہ تو آنے سکے، نہ لا الہ الا اللہ تے حرفی دو، نہ محمد رسول اللہ تے کو حرفی دو، نہ علی دی ولایت کے کوئی چھپائے لکھائے سکدو، جو ہن جی آب یاری نہ کلمہ توحید جی آب یاری خون علی اکبر سے۔ عاشور جو نہیں چڑھو مظلوم کربلا جا انصار اصحاب باوفا ہک ہک تھیندا شہید تھیندا ویا، ऐं वो वक्त आयो जॾहिं सभु असहाब पंहिंजे दर्जे शहादत ते पहुची विया। हुसैन मौला ख़ैमे जे दर ते ज़ुल्फ़कार जे कब्ज़े सां टेक ॾेई हालत ग़म में वेठा हुया, या क़दमनि ते अली अकबर जो हथ हुयो। हुसैन मौला अखियूं खणी मथे ॾिठो, इमाम वो सम्झी वियो, बाबा इजाज़त अली अकबर तूं त मुंहिंजे दिल जो चैन तोखे ॾिसी त मुंहिंजा साह खजंदा आहिनि, तोखे मां कीअं जंग जी इजाज़त ॾियां, 32 साल मां दुआउनि में तोखे रोईंदे रोईंदे अल्लाह खां घुरियो आहे, तुंहिंजे लाइ जंग न आहे। बाबा जेकॾहिं मां फिदा न थींदुसि दुनिया छा चवंदी? बाबा तव्हां मूंखे 2 सवालनि जो जवाबु ॾियो। बाबा इंसान जीअरो रहंदो केतिरो
100 سال 200 سال اکبر بابا انجام اکبر موت لیکن موت چاہندے حسین جو لب کمپی ویا حسین جو چہرو لرزی ویا حسین جو ہتھ ٹکی ویا بابا انجام آخر موت ہاں اکبر بابا ॿियो मुंहिंजो सवाल आहे माली कुल पोखी थो के बाग में हा अकबर बाबा पोके गुल थींदा आहिनि के न बि थींदा बाबा तूं ईअं सम्झी वञ मां तुंहिंजे बाग में उहो गुल जेको न फुटी सघियो न पोखिजी सघियो अकबर हुसैन मौला बेतहाशा धान वणी तो जो अकबर हुसैन जी जिंदगी हो हुसैन जा साह अकबर के ॾिसी खजंदा हुआ हुसैन अकबर जे चेहरे के ॾिसी ॾिसी जीअंदो रोईंदे अखियुनि सां चई अकबर पंहिंजनि माइरुनि खां इजाज़त वरिती थी जेकॾहिं तोखे उहे इजाज़त ॾियनि मां तुंहिंजे अध जो हिसेदार आहियां अध जी हिसेदार अली जी धीअ थी जेकॾहिं तोखे इजाज़त मिले त भली जॻह ते वञ जेकॾहिं न मिलई तो मां हुसैन मजबूर मौला खुश थी खेमे में आयो उन मकाम ते जिते साइण ज़ैनब आलिया तशरीफ फरमा भेण भी ॾिसे पई अॼु के मक़सद सां आयो आहे अली अकबर रवायतूं लिखनि थियूं ईअं मक़तल जा किताब अचण सां इजाज़त न घुरियो जीअं बचपन खां वठी साइण सां नाज़ कंदो ये साइण जी आगोश में अची सिर रखी सुम्हियो साइण प्यार सां अकबर जा वार सहलाइण शुरू कर अकबर नाज़ सां पुछियो अम्मा तव्हां केतिरो प्यार कंदा आहियो साइण वरायो अकबर पंहिंजी ज़िंदगी खां वधीक तोसां प्यार कयो अम्मा जेकॾहिं मां का शइ घुरां त ॾींदो इजाज़त अकबर मां तोखे मौत जी इजाज़त नथी ॾेई सघां जेको हिकु दफ़ो वियो आहे वरी मोटी न आयो आहे अकबर मां तोखे मौत जी इजाज़त कीअं ॾियां रोई करे अकबर चयो अम्मा मां कंहिंजो पुटु आहियां साइण फरमायो अकबर तूं मुंहिंजो पुटु अम्मा जेको खेमे जे दर ते वेही मज़लूमनि वांगुरु रोए त उहो कंहिंजो पुटु आहे साइण रोज़ी रोई चयो ज़हरा जो पुटु आहे बतूल जो पुटु आहे अम्मा हुनजी हालत ॾिस मुंहिंजो असार कोई न बचियो आहे बनी हाशिम में बि सभ खां पहिरियों मां चाहियां थो पंहिंजे बाबे तां फिदा अम्मा मैदान महशर में जॾहिं ॾाढी ज़हरा सां मुलाक़ात थिए किथे ॾाढी ज़हरा तव्हां खां इहो पुछे त ज़ैनब पंहिंजो पुटु बचाए जॾहिं मुंहिंजो पुटु ख़ाक खून में करबला में मिली वियो टकी करे साइण ज़ैनब हथ कढिया वञ अली अकबर अल्लाह जे हवाले हुसैन मौला खेमे में आया अली अकबर के लिबास पाराए मथा सफ़ेद कपिड़ो कफनी जी सूरत में पाराए पासा खुलियल हूंदा आहिनि कफनी जा जो मौला ॼाणनि पिया त कफन न मिलंदा असांजे लाशनि ते लिबास न वठंदो ज़ियारत पढ़ी थो न साइण ज़ैनब सलाम अल्लाह अलैहा जी वो जिस्म हू उरियान उनजा जिस्म करबला जी रेत ते उरियान पिया थिया लिबास गवारिया साइण ज़ैनब जी चयो या जद्दा या मुहम्मद आज़ल हुसैन हे हुसैन बिल अरा जेको खुलियल पियो आहे थियो जंहिंजे जिस्म ते लिबास ई कोन्हे जंहिंजे मथां को सायो ई कोन्हे उहो मुरम्मिल में दवा जेको पंहिंजे खून में गर्दान आहे उहो मक़तल आज़ा जंहिंजा जिस्म टुकड़नि में तक़सीम थियल आहिनि उहो हुसैन आहे बिनातल सदा ऐं हुन जूं धीअर सां हुन जूं भेनर कैद थी वियो लिबासनि को आरी हुयो तव्हां ॿुधो हूंदो हिकु हुसैन मौला जे लिबास जी लुट आहे पर अल्लाह जो कसम ईअं न आहे मक़तल में जेके बि लाश पिया असहाबनि जा हुया अहल बैत जा हुया कंहिंजे बि जिस्म ते मलून लिबास न छॾियो हुयो
حسین مولا اکبر کے کفن پر آئے جنہیں دستار بدھن شروع کی قرآن کی آیت تلاوت کرنے شروع کی وَلْنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ قالوا وَإِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. یہ چندے کرے مولا حسین علی اکبر کے تحت الحنک بدایو تحت الحنک بدایو کو موقع بی بی کاتھے ودی کری گلے میں جکی دیوار زادی کری حسین سکینہ چاہو تو باتی ٹھو مجھے بابے جے اکھل میں سفیدی اچھی وئی حسین جے چہرے تے موت جی زردی چھائی دی وئی حسین بھی ہی نہ سکے اور بے ہی رہو. حسین جرے علی اکبر کے گھوڑے تے سوار تھی نے بٹھو تو بی بی جو ہے کو بینا جو کو مقتل میں لکھو حسین مولا جے علی اکبر جے گھوڑے جے چودھاری سائنی وچی بیٹھیو سندرہ پتی چیلن سا ماتم کرن شروع کیوں کو بین چیوں میرے ہمارا غربت نہ اے علی اکبر اسا جی غربت تے رحم کر اسا پردیس جے حالت رحم کر لا طاقت لنا لا فراق تجھے فراق جدائی جی اسا میں طاقت کونے. علی اکبر جو گھوڑو ہلیو یا سائنن پتھرن جو ماتم شروع کر ازادارو علی اکبر جی سواری نہیں جن علی اکبر جو ازادارو ہر بیوی جو سرخون ازا رنگین تھیو علی اکبر گھوڑے تے ہلیو یا مظلوم کربلا اکبر جی محبت جو مارے حسین سواری تے نجڑ ہر شہید جی لاش تے حسین جنگ کرے سواری تے چڑھی ان جی لاش کے کھڑی آئے لیکن اکبر جی سواری جے کٹ حسین پیدل ڈوڑن شروع کر. علی اکبر گھوڑو آئے حسین تیز قدم کھیا جوان پٹ ہو شاہ سوار عرب ہو علی اکبر گھوڑے کے جوان ننو ڈوڑایو حسین اکبر جے گھوڑے جے کٹ ڈوڑن شروع کرو یا سائن فضا دی روایت کرے ماں ڈٹھو حسین جے پیرن مان آلے نکلی ویا. بات دیتی رہی جینے کی دعا اکبر کو بات دیتی رہی جینے کی دعا اکبر کو آ گئی باپ کے ہاتھوں میں قضا اکبر کو ماں تو دیتی رہی جینے کی دعا اکبر کو. حسین ڈوڑن شروع کیا علی اکبر جے گھوڑے جے پویا حسین جے پیرن ماں نالین لہی ویا دستار حسین جے گردن میں اچھی ابا حسین جے پیرن میں وچڑن شروع تھی حسین پیرن میں وچڑی کریو زمین تے وری اٹھو وری کریو وری اٹھو وری کریو حسین بزار کلنی اکبر اس نے شبیر کو دیکھا تھا تماچے کھاتے اس نے شبیر کو دیکھا تھا تماچے کھاتے زندگی میں ہی یہ غم
मार गया अकबर को। उसने शबीर को देखा था तमाचे खाते। उसने शबीर को देखा था तमाचे खाते। जिंदगी में ही ये गम मार गया अकबर को। हुसैन के कुर्सी ते विहारे बाबा ता नथा चाहो तमादा तो कुर्बान दी मेरे अमन अकबर अल्लाह दे हवाले। आजादारा अली अकबर हलो शदीद हमलों की मेमना मिस्रा के तबाह बर्बाद करे, लश्करन के छिड़ बिछड़ करे, वापस वनो अची हुसैन मौला की चई बाबा अल अतश कल कदर बाबा प्यास मुझे जिगर कटे छड़ो बाबा है हथियारन जी गर्मी में के मारे में बाबा पानी जो एक डुक मिली पवे हाँ तेरे कूफे वारन के कूफे शाम वारन के शाम पहुंचाए जा। और शबीर की होश से बड़ी क्या गुर्बत। और शबीर की होश से बड़ी क्या गुर्बत। आखिरी रात भी पानी न मिला ख्वाहिश न मोटाइया अकबर पंजी ज़बान ओते कर हुसैन वाला पंजी ज़बान अकबर दे मोहम्मद नी या अकबर छिक मरे टेक कदम कोईते हटियो बाबा ताजी ज़बान तो माखा वली के खुशका बाबा ताजी ज़बान में तकल्ला निकली आया है बाबा माखे जा बड़ी अकबर हमला करा बड़ी ये लश्कर के छड़ विछड़ करे उमर साद मलूम के खेमे तक पहुंची करे बर्बाद करे लश्कर के वरी अकबर मोटे वरी मोटी जो बाबा प्यास की शिद्दत मारे वेलो वरी अकबर होने अल्लाह के हवाले। हुसैन मौला पंजी अंगुश तरी खड़ी अली अकबर देवा मोहम्मद नहीं अकबर हली लाशन जे मथा लाशन रवायत लिखियो सिर्फ कुदरत पिया धड़ बिना धन में बिन हिस्सन में विरहाईंदा पिया ये जंग कंदो रहो हुसैन जो शेर मुस्तफा जी शबीर अली जो लाल अली जी जंग दिखाई दो रहो इन अंदाज से जंग कंदो रहो या उमर साद मलऊन ऐलान कयो ए लश्करे मलऊन हे बनी हाशिमा हे अली जो पोटवा हे इन अल्लाह दो एक एक दीन सन मथा मिली सको गद जो 4000 जो लश्कर गद चहरी पासन का खुदा जाने मां ये रवायत पढ़ी आ अब्बास जला भी 4000 अमीर कासिम जला भी 4000 अली अकबर जला भी 4000 लेकिन मजलूम करबला जला 3000 लश्कर क्या हुसैन के गल हण वारो न हो 3000 जे लश्कर जो गजल हमलो हो हुसैन अली अकबर के 4000 जे लश्कर जो हमलो हो तीरन वारन तीर हया नेजन वारन नेजा हया पत्थरन वारन पत्थर वसाया तलवारन वारन तलवारो हयो या अली अकबर जंग कंदो एक मलाउन पोया फ्री करे अली मुर्रा इब्न मुनकिस अल्लाह ने लानत करे
انہی ہجوم میں علی اکبر کے پشت میں نیزو ہیں دیکھو علی اکبر جو پاسی بھی توڑے کرے گا نکلی مظلوم ملعون نیزے کے پوئتے چھکتی دی نیزو بری یہی علی اکبر نے جسم کے ٹوڑی کو باہر نکلی روایتن لکھو تو علی اکبر اقاب دے وہی نہ سکے ایترا خون جاؤ کھوارا بچی نکتا علی اکبر کی پیشانی تے خون پوتو علی اکبر زخمی ناڑو لیکن بنی ہاشم دی روایت میں بار بار ادھائیں دوئیں دویا تو گھوڑے تا کرن انہی کے پانجے لائے ایب سمجھنا علی اکبر گھوڑے کے چاہو تو باقی مجھے ہمیں آخری صاحب مجھے دل چاہے تھی ماں یہ پانجے بابا جی جھولی میرا نکل مجھے زندگی دا آخری صاحب پہیت گھوڑے دی پیر میں گردن میں بھی دا اے گھوڑوں بھگو تاکہ لشکرن کے درمیان رستوں ملے اکبر کے گھڑی آخری سا حسین دی جھولی میں جا رہا لیکن رستوں نہ ملیو لشکر ایترو ہجوم ہویو جو گرد پھرل ہویا جو اقام بھجد ہو رہے ہو جے سامو علی اکبر گھوڑے تے سندل وید ہو رہے ہو تلوار نیزن جا زخم لگنا آیا تاکہ روایت لکھو تلوار جا ایترا زخم لگا جو آنگرن دے پورن جیترا زخم تلوار جا علی اکبر دے جسم تے لگی گیا اے بھجے دڑ گھوڑے تا علی اکبر جنہیں یوں ڈٹھو تبا خیام میں نتھو بنی سگا اتائی سلام کے السلام علیکہ یا عبدہ اے مجھا بابا مجھو آخری سلام اکبر جو آخری سلام یا حسین جی خیمے جے درد بیٹھو ہوئیو سائن زینب جی داہائی با حسین مجھو اکبر گھوڑے تا نہیں آگئی ناشت شبیر سے پہلے زینب آگئی ناشت شبیر سے پہلے زینب زندگی بھائی کو دینا تھی شفاعت کو ازادارو کتلو سیوفن اربان آنگرن نے پورن جترا زخم کھائی علی اکبر گھوڑے کا زمین تے آئے یا سائن زینب داہ گئی حسین مجھو اکبر لہی روایت لکھو جنہیں اکبر جے لہن جو بدھائی حسین وری پیہر حسین دے چہرے تے موت دی زردی اچھی بھئی سائن سکینہ دی روایتا ما ڈٹھو حسین جو اکھیوں سفید اکھس شدید غم دی علامت آگے نظر کچھ نہ توچے اور اکبر جے بات مجھے اکھن دی روشنی ختم کرے چلی سائن کوشش کئی حسین مولا کے حد تک وٹھی مرتجس تے سوار کرے لیکن اللہ جو قسم حسین گھوڑے تے سوار تھی نہ سکے باوجود کوششن دے حسین گری پیو گھوڑے کا اے پو حسین پیدل ہڑ شروع کرو کرندو اتھندو کرندو روایت لکھو ہکڑو لفظ حسین دی زبان یا علی یا علی یا علی روایت لکھو نہیں مبکہ لیو ثابت پیدل یا نجم نے باب علی کے پیو سنے بابا علی اچ مجھے مدد چلا مکہ اکبر تے بٹھی یا اکبر کے پیو پکارے علی تو کتنے لطو لشکرن دے ہجوم میں گرندے اتھندے دکا ملاؤنن جا کھائیں دے یہ صحیح پڑے ہی تشنا تا اکبر پنجی زندگی میں حسین کے تماچا کھائیں دے بٹھا دکا کھائیں دے چباٹا کھائیں دے حسین جنہیں اکبر دے لاش تے آئے اس نے شبیر کو دیکھا تھا تماچے کھاتے اس نے شبیر کو دیکھا تھا تماچے کھاتے زندگی میں یہ غم آر گیا کہ کو
अकबर जे अञा जिस्म में साह जा कुछ रमक हुया। अकबर बाबा के ॾिसी करे बाबा के पाण ॾे सर कयो। हुसैन ॾाढी मुश्किल सां अकबर जे मथो आयो। अकबर जो सिर खणी पंहिंजे ज़ानू ते रखियो। अकबर सदाई पई हथ रखी पेशानी ते हुसैन के सलाम करो, लेकिन हिन दफ़े हिकिड़ो हथ कयई, हिकिड़े हथ सां सलाम कई। हुसैन रोई चयो, अकबर सदाई त ॿिनि हथनि सां सलाम कयो, कहिड़ी मुश्किल दरपेश आहे जो हाणे हिकिड़े हथ ते सलाम थो करे। हिकिड़ो हथ सीने तां खयई, या अकबर जे खून जा फुआरा हुसैन जे चेहरे ते किरिया। बाबा पर्ची लड़ी में हमारा सीने में बाबा पोया मुर्ग बुराग ने मुर्ग नेज़ो हणी पासीरियूं टोड़े वयो। जॾहिं मां घोड़े खां किरी पियुसि ज़मीन ते, तॾहिं हसीन इब्न नवीर मलऊन मुंहिंजे मथां आयो, पंहिंजी पर्ची खणी पंहिंजो घोड़ो मुंहिंजे सीने ते रखी, पर्ची मुंहिंजे सीने में हणी हिन जो गॾु टोड़े खणी। कैसे माटी पे तड़पता हुआ देखेगी उसे, कैसे माटी पे तड़पता हुआ देखेगी उसे, जिसने माटी पे नहीं चलने दिया चंद साह बाक़ी हुजनि, जेको आङुरनि जे पोरनि जेतिरो ज़ख़्मी हुजे, जंहिंजो नेज़ो पासीरियूं टोड़े अॻिते निकिरी वियो हुजे, वरी इहे ई पासीरियूं टोड़ींदे निकिरी आयो हुजे, उहो घणी देरि ज़िंदा रहे। आहे का सोचण जी ॻाल्हि। उन ज़मीन ते किरियल अली अकबर खे हिकु मलऊन अची बर्ची सीने में हणे ऐं बर्ची जो कन टोड़े खणी वञे, तो तूं ॾिस जाए असां ॿुधो आहे हुसैन ॾाढो साबिर आहे, ॾिसूं अॼु तुंहिंजे मथां केतिरो सबुर। हुसैन चयो बाबा ईअं चई वियो? हा बाबा मलऊन ईअं चई वियो। हुसैन कोशिश कई ऐं सही पढ़ियो बंद में त हुसैन खां पहिरियां साइण ज़ैनब जी पोती अली अकबर। हुसैन किरंदे उथंदे अली अकबर ते जेसी ते पहुतो, साइण ज़ैनब अॻ में पहुती अली अकबर। इहा हक़ीक़त आहे, इहा बि हिकिड़ी रवायत आहे मक्तल जे किताबनि में। हुसैन मौला ॿई हथ बर्ची में विधा, कढण जी कोशिश कई, हेकर ॿीहर हर बर्ची ते कढण महिल अली अकबर ज़मीन खां मथे बर्ची अली अकबर जे टुटल पासीरनि में फासी पई, न पई निकिरे। हुसैन मौला तकंदड़ हथनि सां कोशिश कई, अली अकबर जो सीनो जेके सॼी उमिरि चुमंदो रहियो। अॼु उन ज़ख़्मी सीने मां बर्ची कढण हुसैन जे लाइ ॾाढो मुश्किल हुयो। इहा हुसैन जी पुश्त ते हथ आयो साइण ज़ैनब जो। हुसैन ॿई ॼणा हिन जा हिकु जेतिरा हिसेदार आहियो। हिकु हथ हुसैन जे अखियुनि ते ॾिनई, हिकु हथ सां नाद अली चई अली अकबर जी बर्ची खे कढी। अली अकबर जी बर्ची सां अली अकबर जे जिगर जा टुकड़ा आया, बर्ची खणी हुसैन जे अॻियां उछलई, जिगर जे टुकड़नि खे खणी पंहिंजे दामन में ॿधई। हुसैन वठ अली अकबर जो सीनो आज़ाद थी। हाजरा देखो ये है शेरे खुदा की बेटी, हाजरा देखो ये है शेरे खुदा की बेटी, करने आई है जो बर्ची से रिहात। हुसैन मौला अकबर के खयो, अकबर जा कुछ साह बाक़ी हुया। आज़ादारो हीअं खणबो आहे, के भी बीमार खे, के मक़तूल खे हीअं खणबो हथनि,
لیکن حسین اکبر کے ہی سجے باقی پاسے کو اکبر کے کھڑی ان کرے اکبر جی دل مجھے دل نہ ملے لوگ جتنا مرتبہ اکبر جی دل دھڑک نہیں رہے وہ احساس بابا جی دل میں محسوس کب ہو رہا اکبر کے کھڑی حسین ہلیو جوان پٹھو کڑیل جوان ہو اکبر جا پیر سرزمین کربلا تے نشان کھڑدایا اکبر کے کھڑی ہلندو رہو ہر قدم تے پکاری دو رہو اکبر جواب دی دو رہو جی بابا وری حسین قدم کھڑیا وری چویا اکبر وری اکبر چویا جی بابا حتیٰ کہ خیام کا 17 قدم پرے ہوئے یا حسین سج کے علی اکبر جو جواب نہ آئے ازادارو اکبر جو سر حسین جے بازو تے لڑک جی ویو حسین اکبر کے یہ کھیو کھڑی اچھی خیام میرے کے بی بیو اچو جے کہ اکبر جی زیارت کرنی